Assalamu alaikum Kırgız elim, bugünkü çutlu 27-iyun 2020 yıl. Mına Kırgız elim talada kaldı. Baş jagı уже ayak tarafı 3 kilometrede artta gidiyor. Aldı tarafı уже o postonlar ötüp kaçtı. Mına sizlerden suranabız bolgon küç hareketinizdерди bizge hareket kılıp bizdi alıp ketişingizder suranabız. Ушунчалык мына кор болдук орустаргачы. Кыргыз элим ойгонгула. Biz жөндөн жөн келе айткан жокпуз Москвадан. Ушу жокчулуктун айынан, ушу тириликтин айынан деп келгенбиз. Ошо жок квартирадан куулган үчүн бияка жолго чыгышка туура келди. Мына 73 адам Маштаковада жаткан. Маштаковада бир ай жаттык. Ayada tol çıkmaganın ayından уже çıktık жолго. Hurmatlı deputatlar, prezidentimiz size yardım belgili. Biz burada tadap büttük, yep büttük biz. Yerine gereğini çok bol kaldık bu. Son samsağlap kaldık bu, samsağlap uyat bu. Kudayga jakmagan iş bol kaldı biz. Oygonmaysak abi bizim. Oygongular biz, kaçan güreşsizdik.